Pamirsa, ayahan pengurusan izin Ring Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Kota Denpasar, Sayan Mecikang, rumasuk izin berusaha. Puniki kecinayang ayahan mobil layanan Ring Kali Likur genah sampun sideng ngicenin ayahan 504 likur, inggian 300 dase izin, pemekas nomor izin berusaha NIB sampun keterbitang. Kepala Dinas PMPTSP Kota Denpasar Ida Bagus Beni Pidada Rurus Mausang mobil keliling Duen Dinas PMPTSP Sayan Kalimbakang Ring Genang Genah sani kekantenang rame sani akeh kerauhin oleh angka usaha sani caki ngeruruh izin. Ipun sani rauh katah nyani durung sida naptarang usahan ipun tur durung madue NIB. Paiketan saking dinas raris ngantuk kramel sani durung uning tata cara nganggen sistem online single submission risk based approach OSSRBA utawi perizinan berusaha berbasis risiko. Mobil keliling Inucap sampun ngicenin ayahan Ring Kali Likur genah ngawit tanggal 17 Februari kantos 5 Juli war sekali tali 3 likur ring sejourning ngicenin sosialisasi miwah pendampingan proses penerbitan izin NIB ngelintangin OSSRBA. Saking dasan genah Inucap wenten 504 likur pengrau saking krame miwah 300 dase izin sampun kuantu antuk katerbitang lintangin OSS RBA. Pemargi Inucap kejantanang becik santukan OSS sideng wantu napi mali izin mersidayang langsung terbit. Manut Gus Beni akehan krame sani kuantu Inucap rau saking angga usaha mikro kecil menengah UMKM. Santukan rau mangkin pemerintah sanin capang uratian majeng UMKM mangde perekonomian sida saya nincap. Asmara Putra Bali Pos Kuningayang.